Tadi pasti Aki mah. Ini kalau semua diambil ya malah 350-an. Kepriwe ngenyang apa? Wis dinyang lah sing ngenyang-ngenyange. Teluk. Ya jan melas pakule lah. Ora batik. 250-an, tukune bae wis 350-an. Tuh teman-teman ya. 3 ekor ditawar 750. Berarti 250-an. Mintanya 400 ribuan. Nih, Bro. Murah meriah ya. 400-an. Telur rolas. Yo liye ngepol lang pasar. 1000 kurang. 1000 kurang, be. Yo li 1000 kurang. Nah, teman-teman ya. Lemu-lemu ya sing mandan kering sing ketok, tapi sing loro ya lemu. Wedon kabeh. Cilik-cilik wis jepeter. Tuh teman-teman ya, susahnya nyari duit di pasar. 3 ekor ditawar 750.000, 250 ribuan.